on baby, big daddy. Mama, big mama, ha? Dobro. Ljudi, dobro nam došli u naš novi video. Nadam se da ste nam svi dobro, zdravo, vedro, čilo i nasmijano. Kao što smo mi, na primjer, stavili naočale, samo da nam bude sunčano u glavi, a da Bog sačuva. Vani je nešto pohladno, dobro februar, mislim. A ne, oni su najavili temperature tamo po 20 stepeni. Ej, ti gledao možda u Dubaju? Nije, ovdje kod nas, ja sam ozbiljno, kaže vikend, kaže sunčan, ovo, ono, a onda idući sedmice, kaže malo će biti kao kišotio. Gledam isto ko da jesi. Ništa, skini ove naranđaste naočale, dobrodošli u realnost, jel tako? Ljudi moji, danas vam snimamo Q&A, pitanja ste nam postavljali putem Instagrama. Ovo je alarm. Zla me neko prati. Nije alarm, neko se upalio, ali da neko nešto dirao. Da, i sad ćemo odgovarati na vaše pitanja. Prvo pitanje, prvog pitanja, da Bog sačuva. Da li ste pokušali pilati drvo ručnom pilom? To nas pita Lila. A to on ideš ovako, ti gore, ja ovo, i ona ne znaš ni kad treba gurati, ni kad treba povući. Ono ovako, jel zajednički? Moraš se uskladiti. Kad neko povuče, ti moraš lagano da puštaš. A onda kad odeš tamo, ti onda povučeš. Znači ti si to pilo? Pa ja sam... Pa ja da sam pilala, ja bi izbila tu pilu. Pa ti... To. A to ko mali jesam to radio. Pa bio ti izazov uvijek gledati one ljude i ostalo to. Kod Didi sam to radio. Da li ste ikada bili u Bugojnu? Smo, ali nismo radili džir do sada. Pa nismo, prolazili smo 100 puta kroz Bugojnu. Kaže, gdje bi radije imali kuću i 2 džipa BMW? Dubai ili Turska? Pozdrav od Amile. Amila, veliki pozdrav za tebe. To je veliki izazov. Pa znaš kako, evo ja ću ti dati neko svoje mišljenje, ja bi više voljela u Tursku, iz razloga što Dubai jeste prelijep i stvarno sve živo ima, odiše nekom bogatstvom, blještavilom, ludilom, a sve mi je to onda, kad čovjek bolje skonta, sve to preumjetno. Znači, rijetkih oni imaju neki prirodni bogatstava, nešto. Znaš kako u Dubaju moraš uvijek biti pod klimom. I moraš biti po klimu. Ako izađeš 50 stepeni, a ovako u Tursku odiš u Antaliju, ljeti malo vruće, ovako kad je zimi, fino vrijeme. Biramo Tursku, eto možemo uzeti samo kuću, ne trebaju nam 2 BMW-a, može jedna Fabija. Hoćemo tako. Bravo. Sljedeće, divna ti, samo želim da kažem da blistaš Selmić. Hvala ti puno Dinka, ljubim te puno. To za mene Dinka, a ne to sam. Sljedeće od koje godine se šminkaš, pa šminkam se negdje, pa hajmo reći da sam nekako u 7. 8. razredu počela da stavljam maskaru i furala sam te obrve, plave i zelene obrve. Juje sam tu furala, ona je bila DJ Maruša i ja sam nekako u tom skroz fazonu bila. Kako ti znaš da jesam? Ja se znam gledat slike. To. Nemam pitanja, samo želim reći da si predivna osoba, hvala puno. Da li ste ikada razmišljali da napravite majice sa svojim likom? Kako sam kažem. Pa što se tiče toga, mi smo imali velike planove u smislu da smo htjeli pokrenuti kolekciju Big Mama. Kolekcija bi bila prvenstveno za osobe koje imaju problema sa viškom kilograma, da ne kažem za moje drage buce, koje ovdje ne mogu naći odjeću koja je cool. Znači, možete vi naći, ali je to sve ili neka mrtva klasika i to jedva nađete. I sad ako se oblačite malo drugačije, vrlo teško je doći do tih brojeva, tako da sam to planirala. Zajedno s Ernadom, naravno, tu je bilo i majice smo htjeli i svašta nešta, međutim nas je, ljudi moji, ova pandemija skroz unazarila. Mi smo sad neki status quo, ne znamo uopšte ni šta, ni kako, ni gdje. Jednostavno samo molimo Boga da hoće ovo stati sa pandemijom, da se sve stabilizuje i onda da možemo o tome razmišljati. Jest, baš tako. Koliko ste ti, Ernad, visoki? Ja sam 1,70 m. Ja sam 1 m i žilet i pol. Pa koliko je to? Malo jače od 1,70 m i pol. Ja sam se sva naježila, nemam riječ. Da Bog sačuva, nema riječ. Nadam se da je odgovor bio okej. I tačan. I tačan, da. Kako ste došli na ideju da otvorite YouTube? Ljubim vas, naša draga Ani Nur Demirovski. Ani Nur, ljubimo te puno.
Pa moja ljubav prema TV-u, ja volim da snimam, Jernad je zavolio to sve uz mene i tako nekako smo došli na tu ideju. Ljubimo te puno. Selma, nemam pitanja, samo želim da kažem da ste najbolji, najjači, kaže nam Mirzet. Mirzete, veliki pozdrav za tebe, hvala ti puno. Evo nam Violete iz Beograda. Da li u Sarajevu ima turista i da li radi sve normalno? Pozdrav iz Beograda. Da li ima turista? Nema turista. A da li radi normalno? Radi sve normalno. Sve radi, vjeruj mi, nevjerovatno kako to sve radi. Do 11 sati, znači sve otvoreno, kafići, restorani, prodavnice, sve živo je otvoreno, a u 11 sati stupa taj policijski čas. Da li to ima neke logike, nećemo sad ulaziti u to, ali takva je situacija kod nas. Znači, do 11 vi možete da ludujete, jest da su nam maske obavezne i vani i u zatvorenom prostoru, ali ono... Sve normalno. Jedino ako nije možda neka... Imaju ta ograničenja osoba 30 u zatvorenom prostoru, da li tako ide? 30 u zatvorenom prostoru. Pa je fazom 30, a u centre može biti na 100 ljudi. Nema neke logike kad nešto to tumači. A ima neki turista, ali nije to. Možda pokoji turista naleti, ne kažem da ih nema, ali nema to nekom, tom sasvim malom broju. Da. Šta najviše želite od života? Veliki pozdrav iz Mannheima. Pozdrav za Mannheim. Pa najviše od života šta želimo? Želimo da budemo zdravi. Zdravlje je najpreće. Sreća, ljubav, more i ne treba nam ništa više. Koliko jajkulca. Plavo more. Mislim tuna. Ti morski plodovi. I dosta nama. Da, evo moja draga Biba iz Prilepa, iz Makedonije. Bibo, ljubim te puno, ona je toliko divna osoba. Koju slavnu ličnost ima želju da upoznaš i zbog čega? Pozdrav veliki za tebe i za Makedoniju. Hoćeš ti? Evo, sad, princa Harija najviše bi volio da upoznam da se družim s njim. Otkud njega nabasa da bus? Znaš kako on ide u život, kako ovo, kako ono, znaš kako hoda po cijelom svijetu. Avanture, folovi. Avanture, bravo. Pa ja bi William, on je onako zgodan. On je oženjen. Zezam se, ja bih najviše voljela da upoznam Novaka Đokovića, to mi je stvarno želja jer smatram ga jednim velikim čovjekom, ne samo sportistom, što je vrhunski sportista, teniser, ja mislim da se on, ne znam više, može li šta više osvojiti što se tiče tenisa. To je to, znači najbolji teniser svijeta, voljela bi njega upoznati i mislim da bi s njim imala i neki zajednički tema o kojima bismo mogli razgovarati, veliki je humanitarac i dosta toga je učinio i za moj grad Visoko, tako da Novak Đoković. Ipak ja Harija, to Harija je moj drug najveći. Jo, ja mislim da biste vi lumpovali do zore. Ne mislim na lumpovanje. Avanture, on hoda po cijelom svijetu. Ma to bi bila avanture, trebe, ovo ono, vidio bi ti, ja bi tebe balan s kraljicom Elizabetom uhodila. Znaš šta, nas dvije bi vas, ja ne znam. Vjeruj mi, vidio bi ti. Znam si ja kraljica Elizabeta, kralj. To ovako ufrtiš ispod ruke. Ili će ona mene, bo ona je jača, bolan. Ona je prezdrava, ja mislim. Jel da, koliko je njoj, imao stoju? Imao blizu 100 godina. Jel joj je odnešena mama živa ili umrla? Umrla je mama. U kojoj je 150. 110. godini, ja mislim. Da, Bog sačuva. Hoćete li doći u Modriću nekad? Pa imamo u planu obići cijelu BiH. I prolazili smo isto kroz Modriću više puta. Tako je, da imate super moći šta biste uradili? Mi smo to govorili. Jesmo. Dali bi svima zdravlje i dali bi svima i 100 para. Znači, svi da imamo zdravlje i svi da imamo podjednako novca, da li bi nam tada u tim momentima bilo dosadno, možda i ne bi, možda bi se više družili, ne znam. Šta je najčudnije što si uradila kad si bila mala? I ti kad si bio mala. Šta si ti ono uradio? Ti si to meni pričao nešto s Nedžadom. To se ne sjećam, to smo bili mali, on je malo Nedžade hodao, ja sam putao. Nedžad je inače brat Ernado. Jeste, mi smo onaj TV, znate onaj prije TV, ja sam bio boje, nije crno-bijeli, boje je bio, ali mi smo njega, kako smo ga sa stola
skinuli i odvukli ga do vrata i nije niko mogao ući na vrata. Kako ste to uspjeli? Ne znam nija kako Kaki heroj da Bog sačuva. Stol, znaš kako ono prije stol, on bio veći, ne znam kako nas nije kopio, udario. Svašta. A ja sam radila dosta toga što je čudno, mislim ja sam bila mali vragolan pravi i sa svojom komšinicom, evo ona može to da potvrdi, kad smo bile male mi smo htjele da degustiramo vazda neke čudne stvari i onda ona mene zovnula kao ima neki specijalitet za nas. I mi smo, znaš onaj mladi luk, onaj sperma, onim sperkama, mi smo to umakali u bestilj. Jel to moguće? I što je najgore ljudi, to se nama svidjelo, ja bi sad toga mogla. Može to valjati. Ja bi sad toga Ne, može valjati, to valjaš, to je specijalitet. Pa probaj ti, Bujrum, što se Znam mene šta si još jednom tiče. radila. Šta sam uradila još? Da si malo bila veća, a to sam ja par puta radio. Šta sam radila? Piškila se. Mogu si glasnije reći. Pa stvarno si mogu, pa što to sve radili, šta je to čudno? Jo, ja sam više puta ljeti, valjda igram kao mali, sjećam se, bio sam veliki, onda kad se najdem lubenci i onda ujutro dođem. Dozavrati se. Valjda... Jesi morao najlon držati? Nisam, to... Pa nisi ti profesionalac. To ponekad, znaš kako ti je to išlo, lubenci se stvarno najdeš ljeti, umoran, trčiš, znaš, i onda zaspiš i onda... Ma nikakvog profesionalca. Kako se kaže, tvrdi, sad isto ujutro ustaneš, sad sam ja opšan. Pa, ja sam imala isti problema, znači, ali nije to kod mene bilo samo lubenco, kod mene bilo sve. Igraš se, pa onda uđeš u kuću, pa onda piješ i onda, mi smo imali doktorcu komšilku i onda su ona i mama skontale da nam ne daju ništa da pijemo iza 5 sati. Ja i komšća, ma to je, show program. Sunce, kiša. Pa sunce, kiša, čim popijemo nešto iza 5, odmah ujutro potoci. Znaš, mislim, dosta djece, pa su nam htjeli onaj neki kupit, pipi alarm bio. Jo, ima to. Problema smo mi imali žešći. Da li ste nekada pomislili da odustanete od snimanja? Nismo, mi volimo da snimamo i to. Volimo to, uživamo u tome. Asmira kaže koliko imaš godina, divna si osoba, imam 37 godina. 37,5. Evo, moje dragi Jasmine, puno ste putovali po Bosni i Hercegovini, koju bi grad i planinu izdvojili kao tebe posebne? Pozdrav veliki za tebe, Jasmina. Hoćeš ti prvi? Koji bi ti ja prva? Aj ti prva. Pa, znaš šta, svaki grad na svoj način je stvarno prelijep u Bosni i Hercegovini i svaki grad ima, što bi se reklo, dušu. I sad nekada nam neko kaže, jao, pa super je što ne radite samo džirove po većim gradovima, nego radite i po manjim, zato što nekako ja izjednačim sve te gradove. Sve su gradovi isti. Sve je to isto, ili Lišću, Sarajevo, ili Brezu, svaki je grad poseban na svoj način, ima tu dušu, ima ljude, svaki grad čine naravno ljudi, njegovi stanovnici, ljubav ima i to što kažeš, kvalitetnu hranu i ostalo, ali evo ako moram da izdvojim, pored mog dragog visokog Sarajeva i tako, izdvojit ću evo Travnik, pošto si ti iz Travnika. Zašto Travnik? Zato što mi je Travnik nekako vezirski je grad, lijep je, prepun je tih starina, kvalitetna hrana, ako se nađete raja u Travniku, obavezno posjetite restoran Promar, Dolac na Laši, znači hrana, birvaktile, naše nane, mame što su pravile onu pravu ukusnu starinsku hranu, znači vrhunski, eto. Koji su tvoji gradovi? A planina, što se tiče planina, ja sam se u zadnje vrijeme razočarala u ove planine oko Sarajeva, tačnije u Bjelašnicu. Bjelašnica je postala mali gradić, znači izgradilo se, gore kad odeš isto grad, to se sad desilo isto i na Jahorni, Trebević isto, pa izvojila bi nekako možda Igman, sad zasad jer su i njega počeli da uništavaju. I kažu da će isto biti zgrad. Ne znam, to je meni bez veze, možda imam nekakva čudna razmišljanja. A gore je zrak. Meni ne valja planina ako je izgrađeno, ako je grad. Planina je, brate, da ima priroda, da je zrak taj. Gore su negativni i oni, Igman je stvarno poseban po tome. Hajde sad ti. To znaš koji je najljepši grad u BiH je Mostar.
čuj za Ničanin zakleti Mostarac. Ne, realno govoreći, Mostar je jedan od ljepših gradova na Balkanu. Dobro. Najljepši, neka... Ti imaš opće reći Mostar i koji ti je još najdraži grad na Balkanu? Dubrovnik. Da. Pa Dubrovnik, Mostar, to su jedni od najljepših gradova na Balkanu. To je realno gledajući. I 100% je to tako. A planina u BiH? Planina. Pa Vranca. Kako se sjeti ove Vrance? Propaško jezero. Jes, tačno Vranca, tamo priroda. Divljina. Oh, jes, slažem se. Evo, pored Igmana i ja ću se složiti. Pa to je divljina. Da to bude Vranca. Ni puta, ništa nema. Ništa, to je pravo. Sve gore imaš. Pokoji Međedi, to je to. Sve imaš, Vukovi, Medvedi, ali dobro nije to rijetko, možeš i vidjeti. Da li ćete ikada dolaziti u Busovaču, pita Nestorović. Po Busovač prolazimo često, ali doćemo i u Busovaču da napravimo džir po Busovaču. Džir po Busovaču? Nije isključeno. Ono moja Elma zove ono što tamo čujete. Da znate samo da ovo nisu sunčane, ovo su više... dioptrijske. Da li ćete kada prođe korona ići u druge zemlje? Jao, pa mi to jedva čekamo. Mi to znači toliko čeznemo za tim trenutkom. Čak mi je Ernad govorio ako uspijemo da odemo, da obiđemo cijeli Balkan, jel tako? Jesam, ali to je tajna, ništa nemo pričati o tome. Selma, jesi li emotivna osoba? Veliki pozdrav za tebe, Ernada, Neira Vukić. Neira, veliki pozdrav za tebe. Ja sam veliki emotivac, preveliki emotivac. Ja nekako sve doživljavam snažno emotivno. Kada sam tužna, ja sam baš tužna. Plačem, ako treba i u javnosti ću ja plakati ako sam tužna. Ako sam vesela, smijat ću se baš glasno. Ako sam ljuta, porazbijat ću sve. Ako voliš, ljubit ćeš javno. Ako volim puno i tako. Da, jesam, prevelik sam emotivac. Pravite meet and greet na nekim mjestima, uvijek ste dobro došli u Beograd, pa javite da pijemo kafu. Veliki pozdrav za tebe i za Beograd. Beograd jako volimo i tamo smo... Često smo po Da, baš smo česti gosti, a prije pandemije smo stalno dolazili tamo. Međutim, kako ova pandemija, evo i sama znaš situaciju. Međutim, mi smo bili u Beogradu i za vrijeme pandemije, mislim, otišli smo do Ikeje, imali smo nekog posla na Novom Beogradu, ništa posebno, nismo uspjeli prođirati kako mi znamo. Pa i nema neki raj. I nema isto koji svugdje jest. I onda nismo znaš, naše. Popili smo kafu u Splavu Suvenir i to je to, i u Ikeji smo bili. Ja, Selma voli vašu domaću kafu. Ja volim domaću kafu da pijem u Srbiji, a ovdje ne volim sa ukuhanim šećerom, jednostavno, ili ja ne znam napraviti kako je znaju napraviti u Srbiji. A tamo kad odem strogo pijem domaću kafu, ima to nešto što svaki grad to svoje nešto nudi posebno. Nismo prođirali, nismo obišli Skadarliju, nismo obišli Knez, nismo sva ta divna mjesta koja volimo obići kad odemo u Beograd i obavezno kad odemo tamo mi smo često gosti u Zoološkom vrtu. To je tako da, eto, kad odemo, zovemo te obavezno, imamo sad kontakte na Instagramu. Da, kako se zove, čekaj, bolam, pomozi mi. Ovo zablokirala sam. Majden. Jel Majden? Ispravi nas ako griješimo. Kako vidiš sebe i Ernada za 10 godina, ali detaljno, molim vas, kaže nam Jelena Lučić. Pogleda sebe. Imam sjedu bradu, imam kosu nabujanu, malo ofarbanu, a nije više što sam sad čelav i malo sam nabildan, više nabildan, bez stomaka. Ja se već zaljubim. Pa, znate kako nas ja nekako vidim za ti neki 10 godina. Ernad je tu rekao svoj neki izgled, kako nekako mašta da se vidi. Ja se maštam ofarbana, našminkana, sve isto sa nekim ludim naušnicama bez obzira na godine. I nekako nas vidim na nekom ostrvu
ili možda na Madagaskaru. Skromna si, idemo dalje. Ne, vidim nas tamo da živimo nekim malo divljačkim načinom života, znaš, ono ništa pretjerano, ali da uživamo, da imamo more mi je vrlo bitno, ta hrana, morski plodovi, ribice, ti peca, ja ću jest. Mogu biti banane i ostalo. Kokosovo mlijeko. Maja, tropsko voće. Pokoji majmun, ne treba ništa pretjerano, lavove ne treba, ovo smo sami lavovi. Nešto, može biti jedna divlja mačka. Jel ja, jel... Ti. I tako se otprilike nekako vidimo. Ne, mi se stvarno vidimo u tom nekom kao mirnoj nekoj luci, mirnom načinu života. Strašno volimo more i voljeli bismo možda provesti ostatak života na moru. To bi bilo dobro. Da, tako se nekako vidimo. Ima li još šta, jesmo ovo detaljno opisali? Nikako mi ovo nismo detaljno opisali. Valjda smo mi ovo detaljno opisali. To je to. Kada ćete u Zenicu? Samo mama da ne sluša. Uskoro. Sa koliko godina si dobila astmu, pita Tajla. Pa Tajla, ja sam dijete sa urođenim bronhitisom, tako da sam imala smetnji kao mala djevojčica. Kasnije je to preraslo u astmu, alergijsku astmu, alergija na prašinu i grinje, borba vječna, terapija i ostalo, ali eto, hvala Bogu, sad je prilično stabilno uz pomoć moje drage doktorice koja mi je puno pomogla, ne samo, mislim, uslijed toga što se ustanovila dijagnozu, propisala mi terapiju, jer astma je psihosomatska bolest, tako da morate tu imati nekoga ko će vas smiriti malo, ko neće pančiti, čoveče, još ako se uspančiš u tom momentu, ma ti si gotov. Ljudi moji, ja sam se znala kad dobijem taj teški napad astme, gubim se totalno, počnem se kočiti, dobijem još dodatni napad panike. Ali Ernad, mene polako i više ti napadi uopšte nisu toliko strašni kako je to bilo nekada. Da. Nemam pitanja, ali ste najbolji par na balkanskoj YouTube sceni. Here is Nadja. Nadja, ljubimo te puno i hvala ti na divnim riječima. Mislim da je Nadja. Da. Jeste li ti Ernad kada doživjeli, osjetili zemljotres i kakva vam je bila reakcija? Pa bilo je, mislim, ti zemljotresa, kaže, ljudi su znali izaći iz grada, Ernad, ja ništa ne osjetim. Bilo je i toga. To je jednom bilo navečer, mi spavali. Ujutro mi izašli, imamo mi svi nekakvi ljudi uspančen. Šta je bilo, kako kažu zemljotres, koji bolan zemljotres, pojma mi nema. Još zadnji puta kad je bio zemljotres, bili u autu, ona spavala. Mako spava, vidim ja mene osjetiti čuvam. Viš ti malo poljubio. Sjećam, nisam vozio, nego bio na semaforu, čekali, vidim, što je sad, onda mi proradi zemljotres, znaš. Ona spava. Nema. A inače, doživjela sam jednom, ali nekako ja se u tom momentu toliko šokiram da ja... Strahovi sto. Nije, ja ne znam šta bi radila u tom. Ja samo išla gore, dole, ne znam ništa. Strahovi sto strahovi. Znači to kako mora sama izaći iz objekta. To je, još smo mi visoko u zgradi i onda baš ljulja. Pa to je, koje vam je najdraže mjesto koje ste posjetili, ovo ti je općenito, ne samo u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da će se Ernad sa mnom složiti, ne znam, hoćeš li, da je to Struga u Makedoniji. Struga je toliko prelijep grad, najromantičniji grad na Balkanu. Da, Struga je jedan od lijepih gradova, među 5 možda ljepših gradova na Balkanu. Da, i svi ti mostići preslatki u Strugi, onda ima jezero, ima rijeka, nekakva svježina, nekako klima. Jesu na rijeka, svježinu neku daje, Crni Drin. Ona je lijepa. Jest. Kako ona jaka, znaš. I hrana uz to sve. Ja svako mjesto gledam po tom svemu. Hrana. Jeli smo grahčana tavče i tamo. Hrana je za 10. Da nije bilo karantina, da li bi ikada počeli snimati YouTube ili TikTok? Tu smo sve počeli snimati prije karantina. Ali nismo intenzivno kao što je sad. Da. Na šta Ernad lako daje pare, primijetimo da se teže rastaje od njih. Moj muž isto, ali za pojas ne, kaže Merisa. Nećemo sad misliti, ti ćeš vjerovatno reći sad da tipa voliš dat nekom kome je potrebno to, ali u kući je postavlja se pitanje. A u kući?
Pa najviše volim na odjeću da dajem. Tu mi nije žao. A hrana? Hrana... Budemo gladni i lijepi. Budemo gladni i lijepi. A sad ti siti nikakav. Da sam gladan, onda bi rekao da Volim te za ovo. Da li ste razmišljali o kupnji većeg šarenog stana? Boga mi nismo. Nama ovaj stan, što bi Ernad rekao, oko čvoka. Zasad ništa. Za sad baš ništa. Što kaže Ernad, ovo je naša gajbica. Mi imamo ovdje sve, ljudi moji, imamo i dnevni boravak, i odvojenu spavaču, i kuhinju. Odvojenu, hodniku. Sve nam je odvojeno. Hotelo. Sve. 35 kvadrata. 35 kvadrata, beto, još pajz. Još pajz. Pa dobro, mi imamo kuću, to naš. Jest, Ernad je u pravu, oboje smo odrasli u velikim porodičnim kućama i danas imamo te kuće i onda kad vam dosadi stan, odete u porodične kuće, posebno ljeti. Ljeti je puno ljepše u kući nego u stanu i to je to. Jedino stan što je dobar zimi zbog grijanja. Jest, to je rahat, što bi se reklo. Jest. Koja je najzanimljivija priča iz vašeg djetinjstva? Pozdrav od Helene iz Banja Luke. Pozdrav veliki za tebe iz Banja Luku. Šta je najzanimljivija priča iz djetinjstva? Jo, ljudi, ja toliko imam tih priča nekih iz djetinjstva. Ne znam. Toliko imam. Kako se ne možeš? Ne mogu ni ja. Ne mogu nešto sad specijalno se sjetim neki. Dobro, igra ko igra, svaka igra je ko igra. Pa bilo je tu dosta interesantnih igara, interesantnih priča, ne znam šta bi mogla izdvojiti. Pa možda to je bilo, mi smo se igrali, djeca sva ta iz komšiluka su se igrali, ali smo se imali običaj igrati, kuće su se tada pravile u naselju i sad se napravio onaj kao jedan sprat. I sad gore je bila ta ploča i otvor za dimnjak, sad smo mi tu gdje je ploča bila, mi smo tu zamišljali da je to nama ko biljina, ko štali i mi smo se tu igrali i šta će se desiti, moja sestra proleti kroz tu rupu. I ljudi moji, djeca su uspančila, ja sam išla i sve gorila šeka mi upaja u rupu, sve se komši smijala, kontala, znaš, jala krdija, znaš, nisu me zaozbiljno shvatali. Nisu mogli možda ni skontati. Ma možda me nisu mogli ni skontati, uglavnom dok ja nisam došla do roditelja da im to kažem, oni su odmah skontali šta je i potrči odmah svi iz komšiluka i sad ta kuća je bila zatvorena onim drvenim vratima, znaš. I komšije su to provalile da dođu do sestre, sestra onesvještena, nije se ni ogrebala, ona je samo izgubila svijest tada. I hvala Bogu, ono što kažu, baš Bog dragi, djeca čuva, jes. Vi ste se gore penjali, može se penjati, bila ona kao most, vi ste gore penjali, a gore kao na sredini ima bravo, otvor za dimnjak. Ja, za dimnjak, pođak, kako hoćete, vi ste se igrali okolo i ona je pala. Ali ja da sam pala, tu bi mi kraj bio. A dole je zatvorena. Jel da? A šta je kod tebe bilo? Pao kak je ožljaka po glavi. Pa jesam jednom pao, kako bih vam rekao, sa drugog sprata. On uporno govori da je ovo bilo s drugog sprata, ali tu se njemu bolan pričinilo, beba bio. Molim. Pa mal bio, bolan, ti si, gdje ćeš ti da s drugog sprata pao, tebe ne bilo. Pa penjao se na ogradu. Da Bog, sad ću, ja ovo ne vjerujem da je ovo s drugog sprata. Ja se penjao se na ogradu i to je sve bio izazov. Možda su oni, ona veća djeca se penjala, onda sam si ja bio mali. Ma tebi se to bolan učinilo da je drugi sprat. 100% su učinilo, šta vi mislite ovo, molim vas, pišite nam. Omiljeni make-up koji si uradila i da li si planirala da kosu ofarbaš u dugine boje? A što se tiče kose, jesam imala u planu da je ofarbam u dugine boje, ali sam čekala da mi poraste, da bi imala što više efekta. Sad opet čekam nešto da je fino izoblikujem, pa ćemo onda taj efekat duginih boja uraditi, ali to ću se stvarno prepustiti profesionalcu, mom velikom prijatelju Ensaru Dervišbegoviću, koji je najjači frizer u Bosni i Hercegovini, jedan od najjačih frizera, tako da je on veliki profesional, zato znam se to kad Rainbow. Ja volim te tako luckaste boje. Make-up koji, najdraži koji sam radila, tu smo šminkali profesionalci tada, bilo je razni make-upova, tematskih, ovih, oni, ali najdraži mi je bio kad su me totalno šareno našminkali kao baš Rainbow, bilo je totalno cool i nosila sam velike kriolan trepavice, isto disko kugle, imali smo kao neki... Snimanje.
tematski party, Big Mama House, tako je nešto bilo i super je, to, taj bi izdvojila nekako jer volim te šarene make-upove. Da li planirate ići u Disneyland u Pariz? Gdje nas nađe Bona? To je Bona. Kako da ne, što ne bi volio, bilo gdje koji god. Ma ja bi voljela u svaki Disneyland i onaj u Kaliforniji. Ja mislim da je u Kaliforniji najljepši, a u Orlandu najveći. Jel tako? Ili obratno, nije ovo... Ja mislim, najstarije ja mislim u Orlandu, ovako ili... A Kalifornija je najljepši. Meni je nekako Kalifornija najljepši. Ono što sam uspjela vidjeti preko TV-a, često gledamo Disneyland, jer Disneyland je stvarno san, ja mislim svakom je otići u Disneyland, bilo da je to dijete, odrasla osoba ili stvarno. Ili skroz starija. Yes, svi vole Disneyland, tako da svakako i u Pariz, što da ne. Kada vam je godišnjica braka, da te vidim druškene? Ma znam, hoćeš oba datuma. Hajde. 27.7. i 2.8. Pa skontajte ko je šta. 2.8. smo se upoznali, počeli se zabavljati stvari, a 27.7. nam je godišnjica vjenčanja. Da. Selma, veliki pozdrav iz svog Visokog kada nam dolazite. Pozdrav veliki za moje Visoko. Mi u Visokom, što bi se reklo, visimo. Mi smo stalno u Visokom. Pijaca, neću da nabrajam sve gdje ovdje, gdje ondje, pa spavamo gore, pa ovo, pa ono. Stalno smo mi u Visokom. Meni ovo nikad nije čudo zaraslo. Pa činjenica. Ja sam se baš izdegenečila onda kad su mi uživali. Nadam se da ste zadovoljni s našim odgovorima, bilo je tu još nekih pitanja, ali smo na ta pitanja već odgovarali, da se ne ponavljali, imate u starijim Q&A-ima, da se kaže Q&A-ima. A ti to bolje znaš. Ljudi, bacite nam like. Šerujte, komentarište i slobodno se preplatite ako niste preplaćeni. Ljubimo vas puno. Ćao.